Rere thirikari ithiete na mbere na gukinyiriria bata wa uhandi wa miti. Minista wa maria maturigiceirie guku bururi-ini Soipan Tuya augite ni marugamite urithia wa mahiu mitito-ini ya thirikari, akiuga miti iria ikoretwo ikihandwo ikoretwo ikianangwo ni mahiu na uguo wira uria makoretwo makiruta ukorira thi. Mambo ya kulisha mifugo kwa misitu ya serikali hiyo imetupiliwa mbali na ni kwa kupitia sera ya serikali, na ni kuwasihi wananchi tafadhali mshirikiane na Kenya Forest Service tuweze kuondoa mifugo yote kwa misitu ya serikali. Makiaria hindi ya uhandi wa miti 13 irima-ini cia Ngong'u kaunti-ini ya Kajiado, oho augite ni wega mihaka ya mititu kurumbuyo niguo gutigirira muingi ndunaingira mutitu-ini. Munene wa watho Justin Muturi ari mihango-ini iyo augite riri ni ihinda riega ria muingi kurumbuya maria maturigiceirie niguo gwithemana na moruru ma ucenjia wa riera. We are dealing with a matter of life and death, climate change, mitigation. And we believe that it's not just about the communities being mobilized, but also being educated on the importance of planting and growing trees. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akiuga kurumirira itemi inene ria uhandi wa miti hari njira 17 cia njui iria irahingikite, 4 ciacio ni njoku. Kwa awali tulikuwa na chemichemi 17 ambazo karibu zote zimekauka. Sasa tumeona 4 zimerudi na tuko na imani tukiendelea hii upanzi wa miti chemichemi zetu zote 17 zitarudi, ambayo Kiseria ndani itakuwa na permanent water source. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie.